pen kut ke Tottenham ia kalian tiyai jong ke Manchester United haduk san gol kerwet ke Chelsea pedang singobha ya piki para lok ke baju singau tenan ban pej ki video hakan nei ke channel ke jengker pat ya pi lada pimpat deban subscribe singobha se ban subscribe ya kan nei ke channel ke jingala kai quarter final hak EFL Cup ha pedang ke Tottenham persya ya ke Manchester United ha bhai shkan nei ke jingala kai ke Tottenham ka leo ban pen khi ya kejar ling ba usulan ke dang ha ke minit ke bakhat san bots ke kol jong ukuli suski ha ke minit ke basau peu henreu ha bakut ke jingala kai ha ke kelas step ke Tottenham kala tam ya ke Manchester United da ar la not goal ha bawan ban ya kai ha ke kala ka ba ar ke Tottenham ka leo biang ban pen khi ya kejar ling ba ujo hi player jongka kata usalan ke ha ke minit ke basan peu sau ke balong ru ke kol ka ba ar jong u ha ke ne ke jingala kai henrei dai ha ke minit ke ban ru phaulai ke Manchester United ka leo ban ban pha chi gol ling ba userse bat tang hnyau minit haden jong ka ne ka gol sajesen ke Manchester United ka leo biang ban ban khi ya kejar ling ba udialo kata ha ke minit ke ban nyau pheu henrei ke Tottenham ka leo i ba kampat biang ya ka bakan penlem ya ke Manchester United ha ke ne ke jingala kai tang da lai teliki gol kum tak ke Tottenham ka leo biang ban pen khi ya kejar ling ba Hummingson ha ke minit ke ba phra pheu phra ka ne ke jingyo i jong ke Tottenham bakampat biang ya ka bakan penlem ya ke Manchester United tang da lai teliki gol ke orlong shisha ha ka ba ke Manchester United ka leo ban thep ya ke gol ka bala jong ka ha ke ne ke jingala kai ling ba UE1 ha shwa ban kut no ke jingala kai kata ha ke minit ke bakhandai pheu plus sau kum ta ha do ban da kot ke jingala kai ke Tottenham ke la ban penlem ya ke Manchester United ha ke ne ke jingala kai da sau la lai gol ban dai ling ba ke ne ke nam job ke Tottenham ke leo ban rung che ke semi final ha ke ne ke EFL Cup ban ke pen kot Sundon ya ke leng tiya jong ke Manchester United ke jingala kai pat ha ke Europa Conference League ha pedang ke Chelsea persya ai ke chamrok ruwar ha ke ne ke jingala kai ke Chelsea ke lelak ban penbam kuput ia ke chamrok ruwar hadu dasan la ke we gol bat ha ke ne ke jingala kai umak ko yu jong ke Chelsea ulaya ban thap de ke hat trik persya ai ke chamrok ruwar kata ha ke minit ke ba at ar ke minit ke balai pusau bat ke minit ke basa pusan plus lai kat ba udau buri hall bat ukurila kileo ban thap da marchikol ha ke ne ke jingala kai ling ba ke ne ke jingjau kuput ia ke chamrok ruwar ke Chelsea ke dang pen ihi bakalong ke kelab ke baklain bor bah ha ke ne ke ayam ya kai jong menta usnam shu kum haki ayam ya kai ki baladam namar haba pe jero ia ke jingala kai jong ke Chelsea ha ke Premier League ke Chelsea menta ka don ha ke kerdan ke baar ha ke mej ya khen pon de ka baduna tang ar pon ia ke Liverpool ka badon ha ke kerdan ke bah khle do ke jingala kai pat ha ke raw 16 jong ke Copa Italia ha pedang ke kenhun jong Lautaro Martinez kata ke Inter Milan persya ya ke Udinese ha ke ne ke jingala kai ke Inter Milan ke leo bandrung se ke quarter final ha ke ne ke Copa Italia haden bakal lelak ban penlem ya ke Udinese da ar la not goal ya ke ne ki ar teliki gol jong ke Inter Milan ke leo ban thap tang ha ke jingala kai jong ke kelas step kata ha ke minit ke balai pheu ling bau ar nak towik bat ha ke minit ke basa persen plus ar ling bau asalani ke jingala kai pat ha ke Ailik ha pedang ke Shillong la jong persya ya ke Delhi ha ke ne ke jingala kai ke Delhi ke lelak ban penlem ya ke Shillong la jong hadu dalai la ke we gol ling ba ke ne ke jing syaram ke Shillong la jong ke dan mentah ke kerdan ke bakhandai ha ke me ya khen pon juga Ailik ha ke ba ke leo tang henru pon na ki henru teli ke jingala kai de ka ba job tang chi sen charam arsen bat ya khaj hadu la sen Kublai Shibon ya pergi paralog ki baju singo tenlat pan pej ki video hakane ke channel ngin sken do pat hakawe ke video Kublai Shibon.